Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataya so paganay kapag upinis aging Big Bang 2020 nakatanjo buntalian si ko paganay kaya kairon na kamuntian dan uso miyang gulola na uso before and after upama atan si ko paganay palakaan sa kanya ilan yung mga mapapano-pano kata mapulo langon na nan ginan siya pag niya kapulero na ginan sama mafulan na langon imante kaya kagi kaya lakiran siya alas 8 alungan na ahad mapita na napulaga siraman ako alungan isnin inshallah bed nuto sa derpa basak mal talat si isa pantaga SM nagiti pulaga niran mapita insyaallah. It's me, Bella Daza, and I'm here with my sister Anna. You are not serious of everything else. And I think it's about time we come to one sense. Yep, the Sexy Time podcast is a safe space to have intimate sex and sexual learning. Starting this June, we are now Spotify exclusive, dropping new episodes every Wednesday. Don't forget to follow and listen for the free keywords because we believe pleasure should be for everyone. Ginan sudar pa inopinan kagi ako sobra kagi ko kapipita ginan sudar pa sisa pantaga altamor sisa kristal nano mapita man insyaallah sisa basak maltal sa pantaga SM kenapa upin siran roko man sa 2020 siko oras sa alas 8 insyaallah mapita sisa 4 pantaga SM sa basak malatalat